rakia kana kiwa tamirika ogeni na kumoni nende mathaga kana umunenkera mathaga yori kuritangwara uwete akethera imutethera kiadari onde akethera nende akienda utebyo pokia Boniface Mongera na utwachio. Minista omworo orimi ajandeguru ne Kenya bwana MITHIKA Linturi agotonyo bisini matharinje thinya ntukwena na mwethire minista mumwaro kubona Munya amweterete tareria kenda mutigiro bisi information and na bakwithira na bathiria kwalishiraro Munya na moniri kumba mwanya byo bisi video egitikire akaraira na inyankoroki mathaga mwanya do bisi eje hapo ni Kenya seed. Amio nakuja kitole show. Sasa kesho bwana MD friends tunatembea huko kesho. Wakulima anza kutengeneza mbegu, fertilizer. Sababu ni lazima wakulima tuwarundishe kule mashambani. Kingi amoneri ngogeretigere na naria ekinyerete. Hata hii serikali ni yetu zote in terms of the government of Kenya. So huduma ni kwa kila Mkenya. Ndio. Ile imebadilika ni administration. Sasa tuko administration mpya. The government is one. So the government of Kenya. A new administration that my brother is taking anachukua ushukani sasa kwa wizara hii. Kwa hivyo sisi ni kila laheri. Wishing you the very best. Na bako thirekeria buro mugatogeni kirasimi obisineje. Na nyume kuringwa mbiche emwe ijiri. Minister Linturi amuringeria kinyi karakara korindone bomarenie. Na bo kinya liftine kumara vera naita bwega tigo bwega tukona na kaire. Bwega ni Kwairini nyote. Liftine shoka ingana kaora yoneriere umiraro kinyira ko muthi gotongero Minister Munya nyombe ne kilimo. Goshokera Minister Linturi akeriria nthiguru na twire boko matima makomerira twitite monkatigira kwithirwa akerekithania into kyonthe kire gikonda kwerekithanwa. It is not business as usual. When you agree to take such heavy responsibility, this heavy responsibility comes with the sacrifice. And if you are used to working from 8 to 5 o'clock, then this is not where you are supposed to be. Kithombira nteto jikathari na ruthomiro kimiro Minister Linturi no gira kethura gitira Kenya ngogi mwanka gotigiri bakono garoku bobwero bonene mono akireta mogaro kujira ketho jethiria mpara ekagita wakagita ere konekana janthigurune irio bikonekana ndene itaritikura ya nontu cabinet ne kurugiria mantu ya GMO so irio biachwa na irio bikeya but you can address short term problem ya irio. So in the long term tubiri kuona bra twashokia antu betu miundene ura mundu ena kamunda kawe ahande sukuma ahande karate ahande kasaba na into kingi nikenda problem we ya irio ikathirwa iba utwe twingwa tethirikari na kire amiro bonde nabo kumathocho monkanto nyere Minister Linturi na rekerire ntumire gushokia nkatho na nshone areugirora tithirwa kirwa nteringi cia nthiguru Kenya kinyaro terororo atithirwa kirorerwa antu bamiru babu part of Kenya na ongwire bwi kuritwa Kisumu were bwi kuritirwa na wero ndoreti ngeta kana Trans Nzoia no yonya yonke ya kurita ndene amiru so buke bwi relax bwi bote na wasiwasi bya bionde bikuendekana bionekana kwa the fertilizer tukuendekana na kuina nindi fertilizer tukareta kwa the imbeu na inkwenda ku antu mheshimiwa akili na ndombete na ambire kuina thina ya Gembe Central mantu ambeu inkweria kubanga nayo ikeya kubira nkaromba prato ari naboka bakamanya ki ndamba kuya once ndene mweri kenda tumba kwarangia na kujiunga untukungira kutina official assignment lakini tuwe tayari. Minister MITHIKA Linturi ntukona rogotonya kirimo kujistura nthiguru Kenya ya minister obana kuma nthiguru ekwambire gutumira katibenjero nke reporter Ntoshero TV kuma ja kingina ngine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.